Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule khuang choi thani somni pani na zirtom ni nia tuntum chu Myanmar lam chanchin han ngai thlave le thung te ang chin state chung in ka na chungchanga CNF thupuang tu puthet ni interview na tuntum chu kan ngai thladon ani chin state chunga sipai in la khom zelin chin ral thuam keng pol le chin len mi pui veng him tu pol te chu nuai chimi tum angin an langa chumi chungchanga chin National Front CNF thupuang tu puthet ni zona le channa hi hantar langte ang zona tuna hian military council lamin sipai anin che khom zela chin state lam lu chu an tum mela teng pani potel boka chutianga force tam tak anin tel khom dana hian operation lian tak nei tumin anin ruam manani mela CHRO lampoin CNF an bei theini in an Twitter an tar lang boka tuna po in kana chu thleng reng to a chulai borok vel chu min hril fia thayengem channa keini po in military council che dan te chu CNF ang po in kanen thlarenga thunai na la kani nuwa tun truma force anin tel khom dan hi tun ma ne nei nang lova anni chu an teng nen chin state marlama ramlak tumin an ron tol chhoti a mu thaya sipai an ron da bela ration po an ron supply bel zela achan beralang chu CNF kem hiron bayan tumni in kan mu ani chu baka Northwest Command Headquarters ho tulu berthla kani ta ka chuan kumin chunga thil thleng chu adang lam tabi ka Kanchin state hi Sagaing region policy ti in chi hrang in ma an ron la theidon ni in kan thlir lo kani zona nakin lama in kana chuak le turdin hmuna engtin nge I thlir dan channa hetiang renga ration motor sipai motor bik te ron tam chho zela ral thuam lian le ritak ne na an ron kalta ka chuan in kana chuna sale zualina chuak don ti hi ka soidu chu ni zona tuna military council lamin in ka hayan puan nuwa kachin kain le chin lama sipai force da belin abikin national ceasefire agreement a mingsain polthen khatnen in machuna beizui maya tum melani chumi chungchanga enge soibel du inayem channa anni in ka haina kalpui dan han en hian keini lama in ka na thleng renga security thatlo na mun ti lo mun danga in ka hayan puanga omzia anei lova mun ral muanga in ka hayan puanga ai lova aral muang sa to a chu wangin in ka hai ti chu keini tan omjanei lo ni in kan ria a achan chu anni lamin tual chung aral mon nan ti in an ti ya keini in ka na chan po tual chung ral mon nan thawani a in person hle a in ka hayan kalpui dan chu keini tan omjanei lo ni ti ka soidu ani zona hetianga sipai lamin CNF hi direct aron beita ka chuan national ceasefire agreement chunga nakin zela ngonga nei thayangem channa keini lama chuan national ceasefire agreement ne na inkung ka in NCA inrem na thuthlung bo chetu chu military council ania NCA ti hian omzia nei to lo achan chu national ceasefire agreement kaltlanga political dialogue nei tur chuan sarkar parliament military le keini ethnic armed group te kal kho mangaya tuna chuan sarkar om to lova parliament om to bok lova national ceasefire agreement chu engtianga politics zonga hankal puitum nge anni anbo cheta wangin national ceasefire agreement chu omjanei to lovani a kalpui theini to lovani mase national ceasefire agreement thuthlung mingjia to sa kansut le tinani lova NCA omjedik tak chu enge ni ramchung aral mona federal democracy tundin turti hi athrahle a mase atagrama NCA hi omjanei lovani anni ho hian thunei na la in an hoi kir lawani chuan inrin ton na ya kan ram politics phut tenen national reconciliation nei chu a harvia wang chu wangin tuna chuan NCA hi ataka chantir theini lawa engma lo mai ni ti ka soidu boke zona tun na ya thil thleng chungchanga soibel du inayem mi puilampo CNF mengin cha du inayem channa kan hre tur poimo berchu tuna chuan in biak na le in ka hai ti te hi omzia nei to lova chung zong zong amo phurtu berchu military council ani tunlai ram chunga in ka na chu ani telina punlun chho zela ram chung inop na le in rel bol na zong zong po atlu cheti ti to a chumi atana mo phurtu berchu military council thawani keni ethnic armed group te
PDF CNF ral thuam keng pol te tumram lama kan vaya in lungrualin in dona ma chon tura in puacha in kana chuak ani chuan thile hliam om chu anom nei dona chumi atan ke ni ethnic ral thuam keng pol te chuan ram chunga mi pui poi khoi lo thayang ber tura mala kan tum rengani chutianga mi pui khoi poi zonga thila thleng palani chuan ral tlanan tampha thaya chung huna po chin mi pui te telin mi hring pui te in chom dol na chu ram rang rang ram chung le pona omten tran puina pezel turin kan ngen du ani Air KBG flight thlona engineer Komin Min So chu sipai indop na hmuna soisak thlumani Air KBG flight pilot tube chunga na thel dalu chungchanga military council sipai ten mana andop chu airline engineer chuan a tur lava a thi tak thu a chung ten an soi he airline engineer thita hi kumsom thum pathum mi Komin Min So ania ani hi man tok engineer zinga no pang berani andop nuwa insen zel lama thonani lain a thizui ta ni a hriat ani a aming tarlan lo pakhat chuan a thi chan ber chu indop na hmuna an soi sakna satlu tukwanga ni ti in a soi ani chuan October ni som pasari khana thia insen zel lama kan thona chuta chuan a thi ti in an soya an soi sakvak nuwa insen zel lama an thona ni mel ti in a soi belbok he airline engineer thita hi non CDM staff ania thlona pilot tube chunga na thila thlak lut ti chungchanga Air KBG thlona khol siamna department a thoka a chan ve chuang le office staff then khat chu manin thu zo chena do pan ni thu hriat ania an thian hai tak pakhat chuan airline engineer Komin Min So chu thalaya ni angin diklo taka an pu na chu apom theilova a chan le thina wangin an soi sana sa hlea ani na taka chuan an rin hlel ho an man hnuwa an man bel le te zinga mi ani ve chau zok ni a soi ani chu thil thleng bul in tran na chu August ni som pani khan ni in iano nga tanga he hu lama thlok chuak tur ATR 72600 chu a thlo chu ma en dikani in pilot tube chunga na thel mu ani awangin airline staff then khat chu military council sipai in manin an do pa chu chuan thina thlenta ani heti la hian Falam township a tual chung mi sang ni chuang an ral tlan ti hriat ani Chin state Falam township Falam tu haka kong puya khorang ranga military council sipai te in kulna lai pui chu om zanai lavin an pong tong ka thina chu tianga an ka chua chuan mi pui che na in ti che in ati kan boka wangin kho pasari a mi pui sang ni chuang chu an ral tlana Falam khwar chiang tu pakhat chuan ral tlan kho sari anom to a anni chu kho then omaram hnuailama an biruwa tral kho a omta chu a khopumin an tlan chia a real tui kho a po chung ko anom to lova inding po om to lowani tuna chuan kho then omaram hnuailama an biru meka mi sang ni velan ni arin om ti in a soi Falam tu haka kong puya lungpi lungrang le zalai real tui thlan ron khothar kholui le thal khwa le tlangzar khwa om mi pui chu mani chena in chua sanin an tlan chia chu tiang boka khodanga mi tlan chiat tum te po an om bok ni a hriat ani tunaral tlan ram hnuailama biru ten ele in tur ruwa tuila ka an himna tur sil polin te chu an mamo hle ti hriat ani Falam kho chungchang soi chuak tu bok chuan ele in tur po an nei tlem so to hlea nakin loka an boi thei ni ti in a soi bok military council chuan Northwest region commander asik soi hnuwa Chin state himlam le marlam chu sipai tam tak mangin an nor chho meka October ni som pani khan military council teng le sipai motor somnga chuang chu Falam kholama an thleng to a Falam kho atanga hakha konglam chu October ni som pathum khan firfiak sipai ten an pan chho le rualin Falam township real tui kho a chena in te chu an hal cheboka hemi hnu lok hian Chin National Front le Chinland Defence Force tang rual sipai ten an lo kap ta ani military council sipai ten October ni som pali khan Falam tu haka kong puya thlan ron khothara ombiak in le chena in som chuang chu main an hal chele vek boka Falam tu haka inkara military council le Chin National Front CNF CDF tang rual ta chu an in kap le na sa hlea firfiak sipai motor som paruka chiat an ni rualin sipai tam takan thi thu po hriat ani news danga kan lo hrenwal to mai thaya han puang non vele hrim te ang Chin state October ni som pahnia atanga ni som pako inkara CNF
CNA le CDF tangrual sipai te le Military Council sipai te in kana sipai lama mi somni chuang thi in mi somni chuang an hliam thu ria tani bok sipai la min teng telin sipai motor som nga vel mangin October ni som pahnia falam kho an luta hakha lampana an kallain CNF CAN le CDF ten an loka pa motor som parukan ka che thu CNF lama thu nei tu pakhat chuan a soi kar khat chungin chin state a in kana voi som chuanga chuak mana firfiak sipai lamin lai puile silai dangte antong pong ka vak maya Chinland Defence Force lama po mi pakhat chu hliam ti hria tani firfiak sipai pol chuan Falam Township trial tui kho a bek in pakhat le chena in som pakwa an hal chet ba ka tual chung mi teran vul le bungro an lak sak bok ni in tual chung mi pakhat chuan a soi bok heti lai hian tuna tanga tharuk lo om le tur chung hian revolution kalpui me khia hlotlin ngei theinan tuna tanga ngai tu loka tho hawa ngai thu National Unity Government NUG Sarkara Union Chief Minister Manbui Khai Than chuan October ni som pakwa a NUG meeting na ya soi Union Chief Minister chuan tun cholkar chunga revolution atana in kana thleng chanchin phur om tak tak hria ta nei a thlathum lo om le tura hlotlin na mu ngei theinan in pu cha poimo thu le tuna tanga tharuka liam le huna chuan hlotling taka revolution morbok thei tura ngai tu lo ka ngai bokani te in fuina thu a soi bok energy sarkar chuan rampum huapa khoi muna po mani inven theina le beile theina thu September ni sari khan an puanga thlakhat liam hnuwa min o hlanga thui hruai mi zariat vel chu mi puilama an ron tel to ni in NUG hnuya Ministry of Defence Department chuan thu chuan siam tundin hmuna chuan international relations khovel ram sang ne na indor na lama NUG chu Military Council a in thila ti theizo kina chakjok bok ni in mithiam ten an khai khin hial to ani khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule